kwega ebigema ku mateeka n'obulamu bw'omuntu wa bulido. Ssebo neesiimye okuba wano. Kale nawe onsimye okuba nga nkuuliza omukulu Brian Maube nendo okuba nga nkulamusaaku webale emirimu gy'ogemaku era nga nkanamuseeku ne famire okutwaliza ale Bugembaawo. Kibumba abenga akuisusa bena bye muri kubitamu nze ndi walala nimwe era ndakuba nga nkunooniako omukulu Brian, my brother Brian, nkulamuyisa ku ine Bugembaawo. Kanso tutandikire ku yes. Last time twani conversation ku byobusika twayogera ku bya kusonga edekusa ku divorce n'ebindi okwawukanayo kuba tugireke twogera ku nsonga edendawulo. Ona kulwa lero neze twogere ku eri abanauganda bakoba nti ono niwe izo musango takobebwaku tagemebwaku ni fakti wenabeire matuga weekend oli yankati babeta banantagambwako ati gundi tasobya tasobya gundi tasobya kino kyakoze abantu abo nenda bana Uganda babategere ni bani kubanga tubaire kuna abantu banji nongola akati none simbamu muffe kyokunemesa nize njo okulemesa era eriyo naba kubameza eriyo omwana gwe nabwene Kampala yokagemye omuzindalo nga police emereiza event jabeera akoze akati UDPC you're given 2 days you're going to be nowhere you're not going to be the DPC abantu abo ni bani ababandi bababwa bakiwaji bakyewagula banantako bwakunga bwe tukobye aye wali ebigambo bibiri mu mateeka otyo waliwo ekigambo kye tweta immunity n'ekigambo kye tweta impunity. Immunity ni impunity. Yes. Immunity n'okubanga omuntu olwa office gyalimu oba olwa status gyalimu mu iwanga amateeka gamuwenkizo n'olukusa okubanga tavunaanwa. Eyo ni immunity mateeka. Eyo ni immunity. Ate if it was shooting up kunabasawo immunity is the ability of the body to fight against disease germs. But yo ni immunity mubasawo mululimi lwa whispers eyo ni immunity aye mululimi lwa bana mateeka ife immunity no omuntu okubanga ali immune against criminal prosecution no omuntu okubanga amateeka gamu affordinga status ey'obutavunaanwa olwa office mwatyama. Era immunity eyo tibajata achinga bwa ku muntu bajata achinga ku office ali mu office eyo mu kiseera ekyo na aganulwa mu immunity eyo era bwagifuluma oluyisi office eyo bwagivwamu oluyisi kisoboka okumuvunaana okusinzira ku mbeera eberiwo. On the other hand twaba nikye tweta impunity. Impunity ne idogo eryokweterawo obwanantako bwaku ng'omuntu alikozesa obuyinza bwe. Omuntu yaba RDC oba yaba kada wa kibiina kiri mu buyinza oba kwegamba yaba mugayiga yeeterawo obwambeera nti nze kiko bwaku. Eyo ni impunity. Eyo ti immunity. Yaba nga musada mulimu wabikada nga so kukwatira RDC ajavana. Sebo omwagana nga mulimi wa bikado aye ngolwa status ye yezimbira embeera nti asobola transferinga DPC bwa mujjo bubi olichiwuli. Eyo ni impunity. Yes. Era yakosa abantu ni bano boyagana oluyisi nti yenigire mu bugubuze oluyisi nti yayiziza omusango lebe aye ngezira wolopa ngezira oluyisi nga nibwoba ni wolopa akanga ivulwa kitono nga system bagifuna omukono nga baniola omukono gwa system yakanga ivulwa kitono. Lingirira twalina omusada ano nga bamweta Matthew Kanyamunyo yakuba akena amasasi kalabula ku motoka. Yes. Nga akoloboire motoka eti anamukaire ngene yange yemvuga yakolo akati okolobolo kya namukaire wange okolo yavwamu yamuse kula amasasi mumbeera awo ngeetabwike kyogerwa nti Kanyamunyo yavuga akena okumulumusa ku idwaliro. Kati mu mateeka tunakye tweta dying declaration akena wagati yawo nga ali kutaawa yakoba abaaliwo mu lukyoli ati ababandese nibe n'abanku byamasasi dying declaration. Era bamusiba bakola bati nibati kimanikibwa nti omuntu okukugema n'emundu saaga eno mu mbeera yetulimu obanga bakugema nakakofiira bakati olijja mu court martial
olijjo oti not meka biri awo era twaye tusuubira tuti oyo tawona kooti maasho ayo olw'embeera eriwo ayinza okuba agifuna legally emundu maybe enkosani yali ekiri ku record kiri nti yalinayo mu bumenyi bw'amateeka ekyo ne kiri ku record ayo olw'embeera eyaliwo ndi kwinonola olwo impunity baateekateeka bajeegulu waliyo kooti ya mataputi otyo twasomesa wano okurespectinga customary laws aye ni customary laws dinawe dikoma nti eno capital offense omuntu tajetondera nga ali kwetonda gwa kuiba nkoko ku kyalo yajja yetonda aba mataputi kooti ya mataputi ya mwedereza bakatu kusoniwe yaire eno mu kooti mainstream eyaife bamuwaye emyaka 5 ejo aye nga baligimu wakukwita muntu ndi kwinonola ntoire yecho tienda kutaninga sheno into a political one nze ndi bwa kutolayo bituyamba kwega kye tuli kwinonola buti mu mateeka tulina abantu abakulu ino babiri abalina kye tweta immunity against criminal prosecution nabali wabo era abantu bano bwa kukobanga ati nva mu maiso ni bwa bagemye jambia tambula omuvuire babiri balina immunity nsonga edama edemisango misango obukolobezi nti ni obayiziza guliwa tage mwaku in fact abala moji bacheta achachadala buchachadala mwami bwire yansomesa asimba busimbe mpegano ababa biri muganda wange kasto uliranga asokerwaku otyo n'omuntu agemye Bible n'alayizibwa kubwa president obweyiwanga aba niche beta presidential immunity kasoge ma Bible yes walayira wakanti grace mwesigwa swear in the name of the Almighty God that I will execute the duties of the office of a president, not of an association but of the Republic of Uganda. Yecho kastachi mala mumunwati naisa Bible muganda wange buntu bulamu no bwiririra ngao ayetavunanwa nantaga abafuse nantagambwa nsonga lwaki omuna Uganda aline ikatala inene ino okwegendereza ani aweebwa obuvunanyizibwa bwoti amama office eyo kastola yiro okubabira yiro yes eiteka ezeri kuvunanira obokoze musango ki aye bwagifuluma wanje basobola omuvunana buli kye yakola nga agirimu era mu akantu ako bwafuluma office eyo basobola omuvunana buli kye yakola nga agirimu. Oriogeti mu program ensine byayo Nisa Grace Mwesigwa Jama iso kanso presidential immunity nesokerwa tiba muvunana kati mpegano obuzibu bwetu tero okufuna aye yavunana yavunana yo buli musango guvunanwa mu Uganda no guvunanwa mu liina lye tobona nga batakunti Uganda versus so and so buli ali mu ikomera asibibwa ngali kwambalagana na Uganda yes asibibwa mu liina lya Uganda ate CEO wa Uganda ni president era buli mulamuzi akusindika mu ikomera akusindika yo mu liina lya president uba president na abalonda office ya president inkulu ino nti ne sente disobola okufuluma ido nga diriku ekifaananyi kye kuba dide obo omuwaire olukusa okuba nga ni mwene iwanga literally ni resources dalyo na divunanizibwako era buli mukozi wa government aba appointed either by the president or in the name of the president. Aho nintegere lwachi ensonga lwachi na constituting aniche beta public service commission ntegere lwachi tuba ku mikolo mbona ngabogezi kwa nti tata waffe president era mbona buti avuka akati dada waffe president buti mpegana ubona aba nakazeire weyiwanga anti buti okobye ziramuli wangulu ekyo bwana kazaire kindi yes ekyo kisoboka ziramuli wangulu mu constitution is the fountain of honor